Nā, kua riro mā Rutene Spooner te tahahianga o te Māori kawe I roto I tana whakaari tangata kotahiho ko Be Like Billy, te ingoa. Ko tōna tino iho pūmanawa, a Billy T. James, te pūtake o tēnei whakaari āna, kai roto ko ngā waiata ho, ngā waiata karāti, me ngā kōrero whakakatakata I te tangata. Hei kawe I ngā kaupapa nui hei wānanga mā te hunga mā takitaki pēnei te inamata me te anamata o te whakangahau Māori. Aneira Lineni Tuitupou me ngā whakamārama. Ngā rea ngā whakauhi Māori, ka whakahaumanu anō ki roto I te whakaari pukuhohe hou Be Like Billy. Kare kore ka whakanui a Billy T. James, me tērā momo taira whakangahau. Ka whakatō menehia ki te wā tai tamariki me te honanga ki tōna tuahangata a Billy T. James. Ka whakahoki mai anō tōna wairua katakata ki te atamira. Ko ia tētahi o ngā tīpuna Māori mo tēnei momahi. Nō reira, ki au nei, ko ia tētahi o aku tīpuna whakangahau. Somebody installed a toilet seat out of the Kaikohe police station. Now the cops got nothing to go on. Ka haere tonu a Rutene I ngā whakareretanga a Billy T. James mō ngā mahi tinihanga a te Māori. Mā te ngahau e kawe I ngā kaupapa hohonu. I ngā kaupapa e pehi nei tate te ao Māori. Ka whakarangatira I ngā tohunga Māori, me o rātou whakaawe mutu ngā kore ki ngā kai whakaari I roto I te tūrama arotahi I nāia nei. Hea nōku kia rongo I a koe te Māori o wera momo kai whakangahau. Ka hoki ngā mahara ki taua wā, ki aua kai whakangahau Māori nei. Ka whakare waina te whakaari Be Like Billy hei te pō nei ki te Pau Theatres. Me te whakaatu I te whakaari I a pō tai atu ki te hatarei. Lineni Tuitupou, te Karere.